Aprangsi Karbiang Long ora doan pantame pini Karbiang Long Autonomous Council lo ilitum establishment arni lo 75 years abang so kardom nilang to hapajir lo kardom pini lethotame nilitum dak ompanai daka PHE long ang visit panwang lo dak kewang penitum ke thek long bangke hospital PHC ateng ben ke doning ateng bangke dak bangke avide rason situm thek long lo basic hospital a building matame 1971-72 alom kikim kira ka building amat non bangke dak bangka building bang condition ni henupik lo even the doctor room ana tame arwe kili rason thek long lo lason tak si labor room tame kuson si labor room ke set up ning ma hala so teng gali del lo lason tak si kaprek doctors tu ma quarters nurse tu ma quarters lai huyan tame basic ke doning hormone ke dak theklong de lason si theklong lo nurse tu ma thang ma si repairing asai che claim nang lo glass che fitting nang lo lason si thek nang long lo lang par da galila da electricity bangke dake arve jang utomon du ajok dake kaita electricity ke dam voice la so basi current mata dak meme pin lo solar do putal da solar ta meme ta penil tum lab long lang dam lo lab long dake duning hormu bangke equipment samu kha jaha dulo sital ha equipment saphan kai ki tami ka pang sam dob je phan proper test report ka pa doji phan isi AC mesen lason dunin tadak AC ta hinu lason dak thaksi doctor satu non jon by chance accident case nang lilo aking fracture de lo tong ho simple injury aking chinglok rup lason dulo sita me lahai x-ray ke claim je phan pini dum dak theklong le x-ray hai pa claim i blon ta ha morigaung dak refer nangi doctor tu lan si morigaung ma si dak kodak report che ban tuni ultimately bangke government hospital ki suga chilang gali delo private hospital ka chilang ason si khoros bange dam bom lala lasi dak fan nang le budar julo nilitum repairing afan pini ne fan nang le budar julo sita dak umpanai arong pen rat pen itu bhani fan ka chingki pen ka chini bangke renovation fan le fan nang le sita dak bangke color with pasu pasapo lan si pajut kok lason si theklong titi lasi nili theklong mangke ronjit tero na ki hai alangli renovation akam da minang claim batai nang claim diti pusar julo kita dak renovation apartment dum tha theklong le arlo bangel dum tha aki mi theklong le tinga ki mi dum theklong le color pu bit pu fa po lasi renovation ton pinchong ti lasi 75 years itum da council pinian ke itum pleng tang lo platinum year itum pleng tang lo sita hela sector phan bangke important ki pi bangke litum theklong le der doctors litum dak minimum bangke thom dunang ji sidame pinier ni wet inut doctor university dak isu langbo non he jong litum singki long doctor long kiriti mu ingti ake hai alang li si inuet doctor sidak alang li lang nang lo night shift no day shift no alang li si paduk nang lasi duty pilo bumat pek lok tore chokche alang demanta munit pinak alang demana service itum lang dunangi alang demana facility itum da pidunangi lason thak si even the entire hospital set up tame ilitum 1971-72 pen non anta hala bangso teng lo tangte pini ilitum Karbiang Long Autonomous Council 75 years ke pleng katalon ta ilum chitrak mimi ron situm tek ponong lasi non ki wangji lang bang iltum labang chelar pon pubusi iltum mathapon kardo ayar pon lo na do mabu do he mabu do bang